チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。平野達也です。こんにちは、ブランカです。今日はですね、ここセルビアの首都ベオグラードのカルメグダに来てます。で、この地下にですね、たくさんの地下通路があるんですけど、今日はその地下探検に行ってみたいと思います。じゃあブランカ、行くよ。行こいっぱい人がいるね。あんないっぱい人いて、本当の俺らのやつだ。すごい人だね。Moje ime je Zoran Nikolić, ja sam novinar i pisac, turistički vodič, neko ko će biti vaš domaćin. I 100 godina kako Franjo lepo zvoni nad Beogradom, a mi polako idemo dalje. Iよいよ地下に入りますね。いよいよ楽しみだね。楽しみにしてます。Idemo lagano. Međutim, ove klinci su nam toliko podigli raspoloženje i dobili osmehe da je to neverovatno. Dakle, dragi prijatelji, evo nas unutar rimskog bunara i ovdje, ajde kada smo već počeli priču, da dopričam o beogradskim podzemnim vodama kada ih već pominjem. Dakle, ali Prokop nosi ime po tome što su odatle vadili zemlju kako bi nasuli bar u Veneciju i evo do dana današnjeg mu tako ime i ostalo.なんかすごいね。すごいよ。さあ、いよいよローマの井戸と呼ばれる井戸です。わ、すごいね。水ある？あ、水少しある。動画だと見えないけど。Skava napravili košava i tako prozvali svoj najneprijatniji rep. Sve vam je to ostavio voljeni Sulejman u amanet, eto da znate. ブランカ、また別の地下に入ります。じゃあ大塚さんに説明してもらおうか。じゃあ大塚さんお願いします。はい、今から見るのがね、二次大戦の時のだから1930年代41年とかですね。まだドイツに占領される前にこのカルメグダン公園のところにベオグラードに近づいてくる空襲をね、から守るためのその反撃する対空防衛の拠点、地下拠点です。じゃあ今から入ってみましょう。行こうブランカ。すごいよね。こんなところ入ってるんだもんね。こんな道のところ。さあ入ります。足元気をつけて。すごい急勾配だね。おーっぽ。すごい、こんなところ入るの初めて。おお、すごいね。頭気をつけて。でまた上に上がると。あったかい。ムシムシしとる。
kao što je kolega Zoran rekao, osnovni 1948. godine. Korištenje u vojne svrhe, tačnije. Mogu da bi on korišao. Sad se baš ide kupno. Hvala ti, može. Branko,狭いね。Hvala,狭すぎる。Hvala. あっちが寝る場所？ Snosuje se natrag da bi daoじゃあ寝る場所ちょっと見てみようか。あ、すごいね。こんな狭いところで？あ、違うか。この奥か。ごめんね。ここ。あ、ここか。ここで寝てたの？ここで寝てた。地下室すごかったね。次行くのがカヤック湖ですか？カヤック湖です。じゃあカヤック湖に行ってみましょう。Otvarala samo jednom u jutarnjim satima da ne bi bilo čestog mešanja vazduha. いよいよカヤック湖に入りましょう。Kraj 90. Svaka fleka koju vidite na budu član. I ovdje su mnogi beogradski narkomani napravili prve korake. To. A mi smo ovdje okučeni spomenicima antičkog Rima. Nisu svi isti, Rimoma imaju konstruirana kada su bili neki stavili Sirmiju i Financiju, današnje svetske ulice i Kostolac. Na Srednju ulicu pokrivalo značajan deo ulice Maršala Piljuzova. Današnji prenos se naviše na Baroš Kapiji i današnji recimo Hotelu Palace. A onda je Miloš tamo davne 1826. naredio da ga presele na daleko. Odin krajem 90-ih zvao se Aleksandar Vlaškalin, bio je potomak velikog Laze Pačura. I čuo sam za misteriju njegove kuće, pozvao, on me vrlo ljubazno primio, odveo u podrum svog. 真っ暗でほとんど何も見えないですけど、次どこ行くんですか？ベオグラードの有名なレストラン街でスカダルやってるのがあるんですけど、はい、それができる前のね、有名なその飲み屋だったところ、旧スカダリアみたいなものですね。方角は全然違うんですけど、真っ暗です本当に。
Gramatika je padeži. Teško je. はい、じゃあお疲れ様。お疲れ乾杯。美味しい。 Dobro, znači meni je bilo veliko zadovoljstvo da ovdje imam goste iz cele Evrope, a evo sada i Japan kao divna tačka koju duboko poštujem, tako da mi je neobično velika čast da smo danas eto svi bili ovdje zajedno. 洞窟探検すごく楽しみました。最後にゾランさんです。Hvala najlepše. Hvala vama. Eto, divno, divno. この方の連絡先は Facebook のアドレスになるんですけど、動画の概要欄に貼っときますんでご覧ください。だいたい3時間で950ディナルでした。とても楽しみましたね。そうですよね。ということで、じゃあまたね。 Divno. Ćao.